Saya doy butuning karera. Iyo. Numuray da ke mai. Nuguraida ke mai basarangan doon na 5 na sende, se 2 na sende, nararama o sa raida chigoy na. Nayawan ning karmay ra muray da kita lang Raida rutik mai. kitali. Baka sa matagal na 5 na umanan tali. Arriba. Sa lapira. Sa tabu ba kaya ra sala ni ochi ochi. Iya, doon nakakala no kubaka sa mataka. Nano na kila-kila na Gori. O sapona. Kilapa kilapa dapat tu mai. Oke, kilapa dapat tumay. Ang kaitaw di ikaw tamo ko 5 na umana. Nandali 25 kg. Iya. Ochi ni 5 bilang sarang tamu tu bila tuwira. Iyo sa ketuna biaw dari sana wasi. Rosan duri tu lo maningara. Duri tu ya nambuto sini boreda pakan don gumbolo ina buton. Imbulu ang bersano. Ya. O galay kaya doon na matangkal di batu na kanrala ko na kena pula-pula ko ya citu na na Ni dinaba ni bangko na dinang koy wanga tu. Wanga saratu ada. Na ba na. Yawa. Na batu. O sa ketuna yaw. Dari sana wasi ke. Satu kuno sapona. Iya. Oi ko au na la kwesa ni mawi, oi ko na la kwesa ni matau. Datu kuna bea woko ya. Ko nindua na kamo bunita kaike. Jona kaure delo maningarang. Jona karebe lo maningarang gori ko no bula mo bunita ka bea. Ke baka bunita ka bea atau ra mano akelanta kai seo. Ndakai. Takai laga sa saranga. Ndondo kay Andre. O chanto to kai Andre. Sha. Kaishi. Ke baka ona waki se mo bunita ka dona kaike kan dari ko gibani ko mo mati tu kai pa bula bala bula. Kini balik foso tanyuta ko solabo. Bai. Tuanda kana kay bangkara chikumuko ya. Siya na numuray. Oko ya may tukuna biyaw. Nangona kero sa bita no chokinera, gitukuna ko go nang karnia ni Solomon na tui. Ko e bola ina kena tuku-tuku, ini bola i bura-bura, ko sarangan daru sa chuko na ba. Nang karnia ni Solomon na tui. Daru na may rei ke. Ko na millionaire ba ang karatu bura-bura chuko na banuang ko. Katukuna kina ko e biyaw. Ko ni bunita kay dona ka. Kaya kain dona kay korre dalo maningara. Kaya ore de dona kay maningara. Tugula pa dudon biyaw. Kaya ka bunita ka, nantakay ko na kanni ko matiare gula ba. Ya dapat tu kuno kwa upakasamta dona mitala dona ngona. In dua chikum bekeni batawan nangara. Ang kay tukuno ko, gori na ngauna sa kerusa nangona kerusa di sumaikina, kero gamay basto tarabata na nangona kerusa may dambe batakina, ang kay tukuno ko. Na nakangandarupang karacung ko sa kaute ito na ikali. Okay. Listo lo maningara. Rosa vital. Toso vital. Sana mawio sa pona. Oe sa de matau. Gachukuno ko biyaw. Nindo nakao na raida. Se na ibataw ning karango do nangata. Do nangata lebu. Iyo. Ya. Kero sa yan do tu. Nadega. Nadega sa para itakabeo na kenai papaele na ngata-ngata ni uduna na kena ngata sana ruaru me sabara utaking gori bana ngata libu ko bataw na chikonang karan so tabia na ngata ko na kwango yan dua na nerau reksek selakaba wata na Dina sabi tukuno ko na ba madalata ka ngata pamadalata ko na ngata kay tukuno ko na ngata e malumo okay na sana Goria. Na balewa. Ia tatau da kongo e tika estila go ia. Okay. Oi ko sanganga meduru. Na no mudiaga. Ken rosa so tananga. Ia, ken rosa so tananga ta oi gumbo yang kata ko to mata. Me kwa bakandu an bisa takini an le bugang kata ko to mata o daga ken le miseri na panua ko dira barita ka ba ken panua. Me bumbuki mata ni ngata na di na meron mata di na. Mata di na. Oi ko daga no miseri. Sar-sare na. Ko se na panu ko malum kena. Oke, na balibu. Kaya kausap taba nimber niyo nakabubuin doon na kanyo sa takanga na nga to. Numisela ka pa mo. Romba na lalangan ni. Romba na napati. Narorong mo yan. Ang kayo gisimurya talaga may nanggar na pa na utigukin. Oye, okay. Kaya unre, mo de.